Emirates Flight 386. النداء closing now at gate number 9. کوچبریا بدزی چقاس جار مروف دکاره واری خو بگوره چند جاران مروف بدلی خو کوچبریه دکه جبو جیبجی کرنا هیوی و پروژین خو پلانین کسوکارین خو جبو که روشا جیانا خو باشتر بکه و آستین بلندتر بدسخه هنک جاران اولاتا پیشوازی التدکه بخیرهاتنا تدکه و دلشادیا خو نشان دده دیار دکه بیتو چند گرینگی جواکان نوره هبوناته دنا واندا چند بسوده لجار نجی مخابن گلک جاران مروف مجبوری کوچبری دبه آسو تنگ دبن چاره و هلبجارتن کمتر دبن جهه جیبجی کرنا هیویان بر بواندابونی ودچن پیدا کرنا کار یان جی کارکی برومت دبه کشه جواک دبه کشه دانوستاندن تیکلی و پلان کرنا پیش روژه دبه کشه و یا هری خراب اوه کو بشک جمد دگهیجه وی روشه کو نما دکاره به حسانی به نخو درخه آزادی جیان و تندرستی مروان دکوه بن مترسینین مزن هر حال کوچبر گلک جاران جیان خو و جار نجی جیان خو و مالبات خو دخنه تالوکه لسر ریا ولاتن که خودی گراوی ماف مروفان دپارزن و درفتک نو ددن مروفان جبو جیانک نو جیانک برهومتتر به هزاران زاروک و جن و میر و جوان دناف جنگلان ده یان جی دناف پیلن دریادا تینه کشتن و دبنه خوارنا جناوران و جار جاران دنوچین دا بحثوان دبه بیک و کس بکاره بشوپینه بیکی بون ناویوان چی بو جکو بون لکو و سدما کشتنه چی بو ام هاتن ترکی لترکی جمانی کاری بو وقت نگو انسانه کی درباس موک انسانه کی کرد یا انسانه کی مواطن سوری ام هاتن گرتن سيشار نقلام هاتن نقلا عوز هاتم قرتن آلي آيدن آلي شنقلز هاتم قرتن بين رياض مام جبرق حكومتات تركي نكيمي حكومتات سورية ريجيما ويجي وكحف عين أو ريجيمه ماني كاري بخو كرد بدا ما تقول أم إنساني لاجئ فلسطينيين جبو تعديل ما نكن ما فنقرن سوري ما تسليمي حكومتات سوري نكن وأزك هاما أزميري قدام البحري خست كلكي زحمت بوبما ام دورسه وبين 6 انسان ام كتنا زوديا كبجوش قدز شخطورية وام درباس كرنا يوناني براستي مسافة دور 10 كيلومتر حتى 15 كيلومتر هبو زيدي 9 ام بريدمان براستي يك مرناخو بجابي خد بيني 2 كيلي كده وقال لك زور بو سرما مرن دون اغلاج مرات دون اغلاج مرا مرن هات مرن نقل كلشي اسكات خارم لجاي يونان 6 مترو اجيشتم قالي او تشا حمو جيس نوبرا جدار دار مرخل او دارا مخوب دارا وعلقان ازلكشم اني سر بسار كشبي بلنتر وبري من او دار داس مدا شقتي وزدكاتم جيري الشيش مترو جيشم قالي هف كابي من راسته ودلي من هفولين بازين سر من لو تشوبو مقول والله خلاص مقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله هاتج مرة تنفس اصطناعي تشيكرن كشتي تنفس اصطناعي مرة تشيكرن شغله نفسها تشوين ده رنجي مزار بيها هفال المهم هفالي من بربا انك اوفسر شاغل مكن اصاحبهم مقول يابا وين كي هارن مقول ما ازنار مقول ازار مخاطر سين بوليسك
بالافرا کو از تێدا بووم ji ستۆکۆلم بلند بوو و berê wê li paytexta Danmark Kopenhagen bû. Girêbesteke nenivîsandî di navbera hemû kesên li balafirê de ew bû ku bi hev re biçin Kopenhagen û li wir ji hev belav bin. Bê ku ji hev bizanin ka mebesta her yekî ji hatinê çi bû. Berî nehsit salî dest bi avakirina gela Kopenhagen bûye û ji sala 1536 de bi fermî Kopenhagen bûye paytexta Danmark. Wek hemû paytextên Bakurê Ewropa ku xaniyên wê nehin de bilindin, zikakên nîva bajêr tengin û pirin ji jiyan û çûn û hatinê û tije ji cihên ku dibine meqseda turîstên hindir û derveyî Danmark. Qesra Padîşahê Danmark bi navê Amaliborî li nîva bajêr e. Lê wek piraniya padîşahên Ewropa, cihê Padîşahê Danmark tiştekî sîmbolîk e û di birêvebirina dewletê de çi desthilat nînin. Li derveyî Kopenhagena mûzîk û jiyanê, xwarin û turîzmê, xwendin û pîşesaziyê, park û avahiyên ciwan, werzêş û tenduristiyê, li aliyê din jiyaneke li derveyî jiyan heye. Jiyaneke rawestiyayî û tenê çavlirê. Di bin ala xaça sor de kampeke penaberan dora 7 kîlometr ji Kopenhagen dûr e. Lê gelek dûr e ji jiyan û şaristaniyê. Dûrî Danmerkiyan e, dûrî gundên wan, jiyana wan û dûrî hezkirina gelekan ji wan e. Ji bo ku ji vê kempê biçî Kopenhagen pêwîst e bi basê herî gundekî û ji wir bi şemendeferê biçî bajarekî biçûk û ji wir jî bi şemendeferê biçî Kopenhagen. Eger şansê te baş bê, dê 3 saet bi rê biçin. Yê ku ji Stockholm bi balafirê biçe, dê zûtir ji yê penaberê li vê kempê bigihêje Kopenhagen. Penaberên ku li ser riyên mirin û nexweşî û tirs û zindan û dilşikestinê. Gelekan ji wan li dergehên piraniya welatên Ewropa dane. Yunanê em derketin Yunanê duriya behrê de Ez hatim piştî salê geşinde ez Yunanê derketim, ez hatim Fransa, ez hatim İtalya, ez İtalya çûm Britanya. خۆم تەمەنم 21 ساڵە 30 ساڵ لەکەم ژیانمان کردووە کە باوکمان باسی کردوێ لە کاتی شەڕ ئێران و عێراق لە ڕمادێ ژیانمان کردووە و ئێستا هاتمێران لەکەم هەموو ژیانم تاکو ئەم دەقە لە کەمپە تا ئەم ساعتە لە کەمپە li Norwêcê ez çi bêjme te Xwedê muameleta we ne muamele insana bû. Em li wê derê 6 heyvaman got besma wê Yunanê heye. Em xizne kempekê de xurfeke biçûçik bû. ez hatim bi Swêd ez qederê 4-5 meha mam got bes malê te Yunanê heye. Divê biger Yunanê. Gelek ji wan ji jiyanê bêhêvî bûne. Ji bêhêvîbûnê hinekan ji wan dawî li jiyana xwe anî bûn. Li vir kesên têkoşer û siyasî û kesên nerkoman, diz, keleş û mêrkuj bi hev re dijîn. Ciyan tune na ciyan tune em ne ciyanekê de ne wek ne hepsek vekirî lê vekirî. Tu ji xwe li hepsekê vekirî û tişte millet xweşkî nabîne xwe te ber kampa me jî famîlî jî tê tune aile tê tune ne. Em giş xortin. Em xortin xortê Efganistanê tê hene, Kurdî tê hene, Kurdê Iraqê tê hene, Kurdê Îranê tê hene. Li ma ciyana me şa derbas em her marketê bas heyîn, her marketê xwarin bar naxwed kirin, em tên xwarina xwe şêd kirin ve xwarina em fikirek heme çi bixwin, çi vexwin me şeva xwe şa derbas kirin. Her insanê problemek mî heye û her insanê fikrek tê wî. Ê bi zarokî xwez ez gelê şeva ez giriyam û ez qeherî me. Ez bo zarokî xwe qeherî me. Lê bêriya wan kirî bi rastî. Bes kadî çi bikim? Wek ne got pêşiya me xerab û dawiya me jî xerab. Ez vegerim welêt xerab li vê de jî xerab. Ez rastî ez tu hêviye vî tişî nabînim jî. Bes lê ez ji sebrek dayî xwe belkî yani welêt
سەرڕاست نەبێ بەلکی بێ دەجمەر سەرڕاست ببێ کی ئەجوان سەرڕاست ببێ ئەزەوی ویژی بمینم ڕاستی لەنە ئەنا وڵات سەرڕاست و بەکی بەگەڕم وڵات وەزیێ بەگەرمژی ئەز ناخواز وڵاتیم زارۆکێمێ دووری ملەتی خۆ مزم ببن من ئەزێکی بکەم ئەزێخوا ئەنتیحارژی بکەم ئەزێخوا بشەوتێنم بژی بەری بێ فشەشمە هە ئەسکەرم فستاسیسیە گوتێ هەرێ ئەمێتە بشینن یۆنان مگو ئەز نارم نەدەرم یۆنان و نەدەرم دەرەکێ مگوتم بده بشینە یۆنان گەپڕێمە بگرێمە بچەکی سووریە مچوو 20 ڕۆژ من ئا چۆلەکە بڕچوبینێ 30 مەری ئەم لە پیشە پەرلەمانە دانیمارک ئەم ساکینین ڕۆژێکی یەکی نەهات نەگوش بوو چمی لێ دێنە حالێمە کووردا بێلیە عالەمێ گشتێک نەشرینە vê av vê nan vê pere vê hemû tişt داوای لەوە کەسانی چەکەم کە باسی دەرە نەکەن کە گوێوا بوون دانیشتن هەر کەسێ وەتەنی خۆی دەرکەچینە ڕۆژی لای باوکو دایکی هەموو دنیایەک خودê hêviyêm ez îqameka xwe bistênim li vê derê û rokê ji roja ku welatê me xweş bibe em vegirne welatê xwe nav ehlê xwe de em jiyaneke xweş bieyşin û derbas bikin zêde wîlomayê çi hêviyê me hevin هەموو ژیانم تاکو ئەم دەقە لەکەم تا ئەم ساعتە لەکەم